kunomama oseDurban wathatha lento waya naye emzini wakhe ukade athatha abantu bangaphandle ababuyisa la emzini wakhe bangenwa umntanakhe angithi ayiva lento bangenwa umntanakhe ukuze lento idle iphile bangamtshelanga umntanakhe yena lento beyimprocessela imenzele izinto ziyaphila ziyasebenza ziba right up until seyimjikela manje ithi siyangifuna lo mntanakho angenwe uweke manje sekujikile amatafula lento isayensi lento le uthi lo mama nakachazela lento uthi lento ngikulandele ukuthi uzondla labantu ababo naso ufuna bona angiseseyidile uphumile emzini wakhe akahlala ngemzini wakhe uhambile umuvile uhlala 6 months angahlala emzini wakhe ufona ukuthi akasakhona labantwana basakhona ukuphila kamnandi so lapha endlini leyanto ayikhona ukumyekela nalahlele khona uyayiphupha iyamlandelela sambile soyikhipha isigubhu nakhona